السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على أجوبة تد بباو يتدي الله سبحانه وتعالى الله تقول إن ودي إن جلب إذن يتم إذن دقل موكو بيتبال الكو إذن توب رتو كمكو إذن ترومو يودان بني وونكي جميدين bon golleji meɗen bonɗi ɗen toromo peewal nde taw sabu mo Allah fewni o heɓataake majjinowo neɗɗo ɗon e kada kala neɗɗo mo Allah majjini heɓantaake o neɗɗo ɗon ko fewna mo watta mo e laawol peewal eɗen seedi to haanɗo reweede nafa ɗum ko rewi ko se hiwna Allah kanko tun o alaa kafiɗiɗɗo e ɗum ɗon wona seeditorɗen noon wondema Muhammad ko maccuɗo makko e kadi ko nelaaɗo makko ɓaawɗum no julɓe suɓe tedduɓe hooliɓe Allah ko gooto jaɓi nelaaɗo ngal sallallahu alaihi wa sallam Allah no yamira en ɗo wondema yen hulumo kanko Allah subhanahu wa taala no haani hulireede noon hara kadi etoɗen nde wonkiiji meɗen ɗino iwakaaduna ɗo hoota ka akhira hara en ɗum ɗon hewtaalen sina harta hiɗen timminanimo kanko Allah jebbilaare ɓaaɗum no subhanahu wa taala o mo wiya e aayeje ɗe nanɗen ɗo ni woyen hulmo kanko Allah ɗo ko yimɓe ɓen fof o noddi on Allah tagoɗo immorde e wonki o immorde ki wonki no o saakiti o ƴetti o tagi immorde wonki ki sonnamakki ki ɗum woni Hawwa e Adam alayhi wassalam o saakiti yani o arsiki ɓe kamɓe ɗiɗo ɓiɓɓe ɗuuɗuɓe jeeɓe ka worɓe ka sonnaaɓe yon hula Allah mo ɗaɓɓiri ton kala faaleji moɗon e mapundeji moɗon jokkon enɗan ɗan Allah ko e moɗon ko ƴellitiɗo fi moɗon mo andi ko honno won ɗon ɓawɗo nden anda ko ala yewtere ko yewtira kon ka hoore leydi ɗo ala ko moƴƴi ha hewti yewtere Allah nde e kala peewal feewirangal so tawina peewal nelaɗo ngal hara ko peewal bongal peewal ngal nelaɗo addingal ko ngal ɗo woni ko feewirte hara siɓɓe julɓe tedduɓe yewtere meɗen nden ka kikide on ɗo bero wo ko Allah subhanahu wa taala longini en ko yewta ma ko wonnen e yewtude kon haray ko andintingol wona janngingol wonɗen sabu Allah ɓi wo ko ya andinti sabu andintingol ngol no nafa yimɓe hooliɓe Allah ko gooto ɓe yani gonɗinɓe ɓe ɗum hara inchallahu ko leetere fii ɓornateeri sonnaajo wonɗen e waɗude bero wo ko Allah faaminen e ko yewtete ko haray yewtere nde ƴetteten nden e deftere nde yewteten e muɗum nde ka ƴettete yewtere muɗum nden ko karamakooɓe njowo woni e deftere nde ara noon e ɓen cheikhuɓe ko wiyeteeɗo Mouhammad bun Ibrahim Ali Cheikh ara karamakooɓe on ɓe janngude ɓen e ma jannginooɓe ɓe hara no anndi ko hombo woni on neɗɗo ɗon hikkitiɗon wiyeteeɗo Abdoullahi bun Humayd hikkitiɗon Abdoullahi aw Abdoul Aziz bun Baz hikkitiɗon Mouhammad Salih al Uthaymin hikkitiɗon Salihu bun Fawzan ko ɓe jeego falmi teɗon Abdoullahi Abdourahman al Jabrin ko ɓeɗo jeego maɗum yewtereji muɗum hawtata e deftere ɗo ɓeɗo cheikhuɓe tedduɓe woɓɓe maɓɓe no wuuri woɓɓe maɓɓe feƴƴini yo Allah yaafo feƴƴimɓe ɓe yoɓaɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi ko ɓe gollani diina ka ko ɓe gollani hoore maɓɓe haway farba ya kamen o hattaka so maayi o hatta mo wuuri andaka afwan si o wuuri o andaka on ɗon neɗɗo so maayi o hattetake haray ko haala luggu ka noon faandi kon komo okkoraali ɓe haa ɓe wakkimo haray on ɗon o andaka kono na ɗum woni andede ko woni andede ko andede ka diina islam e muɗum on no gollitire ila qiyami saa e nder ɓe kala makko ɓe jeegooɗo haray ko yewtere goto maɓɓe woni e jettude hannde ka kiikeɗe ɗo ɗum woni Cheikh Uthaymin rahimahullah rahmatan wasi'a
yewtere Cheikh Ousaymin yo yurmede Allah wonde maɓɓe yurmede yaajunde naadaɓe aljanna wolanangal jeyangal e tugale karamokoɓe feƴƴiɓe ɓe e fii tugalal diina ngal haray ko deftere makko ɗuma ko yewtere makko ko waɗi risalatul hijab lettre fii ɓorneteɗo fii suuɗagol ngol ko ɗum woni e ƴettude hannde fuɗɗore haala makko ka o wi inna min makarimi l akhlaqi allati bu'isa biha muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ذلك الخلق الكريم خلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شعبه ولا ينكر أحد أن من الحياء المأمور به شرعا وعرفة احتشام المرأة وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتن وموادع الريب وإن جاء الجكولي تدري إن دين الله صلى الله عليه وسلم نلي داي مودم woni jikku tedduɗo o ko on woni on wo ko jikku hersa kanelaaɗo sallallahu alaihi wasallam waɗi ɗum ko jeeya ɗum e calɗi gomɗina ngaal hay gooto yeddata wonde makko ko wiyete hersa yamiraka kan ka sharia diina Allah e ko anda kon ka diina Allah ko huuɓidagol sonnaajo o e jikkinorgol makko e jikku tawɗo hino woɗɗintinamo e kala ko yanintamo e nambaraji e nokkeli tawɗi no wondi e sikke wa inna mimma la shakka fihi anna ihtijabuha bitaghtiti wajhiha wa mawadi'i alfitan minha lahuwa min akbari ihtishamu تفعله وتتحلى به لما فيه من صونها وإبعادها عن الفتن أو عن الفتنة نجيكو عند وانما شك نجيكو شك ولا دون وانما صنع جو وادغول مكو وسودغول مهور مكو وسودغول ياس مكو ngo e suuda kadi kala nokku ko wondi e bone ko ɗum woni te fitina e gandi e wolango kongo ko haala meɗen kono tigi tigi on ko haala arabe noon fitina koko bone ko ɗum ɗon ɓuri teddude ko ɗum ɗon ɓuri mawnude e ko huɓinirta hoore makko e golleji ɗi o gollata ɗi fof sabu cuɗinorgol makko huunde tawnde hino howamo woɗɗintinamo kala ko wiyete bone وإني ولقد في هذه البلاد المباركة بلاد الوحي والرسالة والحياء اسمه nde yewtere on en ndiwande ko ɗon ko mantugol ka maɓɓe leydi maɓɓe wona ka maɓɓe toon alhamdulillahi aɗuuɗa toon maɗu sa yii toon tawa wonno ko wiyeta feccere wona yimɓe capanɗe jeɗɗo fof e nder yimɓe temedere ɓen atawi ko ɓorniɓe conki timmuɗi harano suuɗi hoore muɗum on أعلم أو اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه كتاب ربك أو كتاب ربك تعالى وسنة نبيك أو وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والاعتبار الصحيح والقياس المتردد وكو عندك أي نأجل تجد وندما صنع جو ورق الحجاب في ورق جنب بيت يوم سودو ياس ما كونغول دون ko hunde waɗɗinde ko tindini ɗum noon ko deftere joomi maɗa de towɗo e sunna annabajo maɗa o wiyeteɗo Muhammadu yo yurmen e moƴƴereji maɓɓe ɗi makko ɗi woni e maɓɓe e tasakuyeji selluɗi ɗi e eɓɓoreji tawɗi ala wo bone haray iɗen mari e ɗum eɗe yewtere ɗo dalillaji sappo hollayɗi ɓornago sonnajo on
tonki makko islam o suuɗa hoore makko o foppa makko dalilaji sappo ɗi yewteten wonno fuɗɗoɗen ɗi hannde dalillaji nayi kaka qur'ana jetta dalillaji jeego koka sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ko ɗum cheikh Usaymin yewti yewtere makko wonde e fillade wona yammi woni e ƴettude ko cheikh Usaymin woni ko yewti yewtere nden ɗo fillanade en ɓer wo komi waawi haray siɓɓe julɓe tedduɓe ko adi en naatude yewtere nde haray ko adi ko fopp miɗo jeejan yo walliran torana golla Allah subhanahu wa taala yo longiran ko ɓuri moƴƴude e ko yewtete hara kadi ko sabu makko woni komi yewtiri ɓaawo ɗum toranoɗen hoore moɗon onon kadi heɗitoroɗon ɗum ɗo sabi Allah ƴetton ko ɓuri moƴƴude e ko yewta ko tawi kala yewtere hum komi yewtiga tawi koko immorde e Qur'an e sunna nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam haray ɗum ɗo si tawi o anndano fi muɗum hari hannde haray koko nelaaɗo maako ɗo kon alhaqu dallul mu'min goonga o ko hunde tawde majjire ɗum julɗo o fa aynama wajadahu akhada fa huwa lah nokku kala ka o yi goonga on noon o ƴettemo sabu ko kanko jeyimo haray ƴette si tawi kon anndi ɗum ɗo ko qur'ana woni ka deftere Allah subhanahu wa taala nde jippine hoore nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam oɗo woni komi ƴetti yewtere nden maɗulle makuji nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ommo deftere nde jippineno hoore muɗum mo Allah tigi ƴettani garanti wa ma yantiqu anil hawa o yewtata ko welatamo e wonki in huwa illa wahyu yuha ko woli ko wonaali sina wahyu wahyinaɗo e makko haray so tawi koye ɗiɗo ɗi ɗum ƴetti ala fahmi sahaba e hoore no sahaba yankoɓe ɓen faamirno noon ɓe gollitiri kadi iwtiri ɗon jokkunoɓe ɓen ɗon ɓen e iwtiri ɓaawo maɓɓe ɓen e nder gireliji tati ɗi Allah subhanahu wa taala wii ɗiɗo ko gire maɗi nelaaɗo maaki ko gireli tedduɗi moƴƴuɗi ɗin haray ƴette gollitiron ko non jeyi ɗo e ɗum ɗon no hara miɗo faala e wallitiran honɗum piiji tati ko adi kon koko Allah wi kon haqqil moɗon kin e noppi moɗon ɗin e ɓanndu moɗon wonki moɗon kin tigi 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 ka Allah wi ɗon inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw sam'a wa huwa shahid ko yewteteɗo ko nafitorta ɗum ɗon ko on tawɗo neɗɗo hino mari ɓernde hunjotone nden nde nelaaɗo maaki kala neɗɗo mo Allah yiɗani moƴƴere istaha ghafla qalbi o udditay sokode ɓernde makko nden wa ja'alahu wa'iyan lima salaka fihi o waɗa ɓernde nden ko hunjotode kala ko naati nder ton ko ɗon haray miɗo faala yon wallira ɓernde moɗon nde moƴƴa watton ɗo honɗum e noppi moɗon ɗi haron tawaka ɓen ɓe nelaaɗo solo ɗo Qur'ana wi lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha hiɓe mari ɓerɗe ɓe miijitorta e muɗum ɓe mari noppi ɗi ɓe nanirta ko wona e woolede haron tawaka e ɓen ɗon noppi moɗon ɗi heɗitoro ɗon heɗitande so tawi komi woli kon ko goonga ƴetto golliti ɗon ko non jeyi siko faljere acci ɗon lange muɗum bugito ɗon an haro ko min e seytane e ro andu jeyi tawa ɗon kadi hiɗon heɗiti haran waɗal ɓerɗe moɗon ɗen nokkeli ɗin fof inchallahu ko ɓeeɗo Allah manti aran tawaka e ɓeeɗa on ɓe Qur'ana wi wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indika qalu madha qala anifa ulaika taba'a Allahu ala qulubihim fa'ama absarahum haran tawaka ɓen ɓe Qur'ana wi hino e maɓɓe on moɗo heɗito ko wolata kon kono tawara o imo tawa ko wonɗa wolde kon kono tigi tigi on o ala heɗitorade fi o faama ko wona wolede kon so o wi ɗon joni o lanndi to konnude o wi onni Allah wi ɓeeɗo o noti ɓerɗe maɓɓe ɗen e noppi maɓɓe ɗin ɓe faamata ko nafata ɓe haray hiɓɓe ɗen dalillaji nayi arani ɗin ka Qur'an adillatul Qur'an الدليل الأول دليل أرنون في قرآن صلى جون قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن
بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورة النور آية 4 اللوي yeeto sonnaaɓe gomɗinɓe ɓen yo Allah tawne on e maɓɓe yoɓe hippu gite maɓɓe ɗe yoɓe reenu awraaji maɓɓe ɗin ko yamirooje ɗiɗi ni tata ɓe reen e yamiro nen wota ɓe feññinan cuɗaari maɓɓe ndin wota ɓe feññin e cuɗaari maɓɓe ni sina huunde tawnde koko feeñata kon e mayri yoɓe waɗu tiggaaje maɓɓe ɗen ka hoore geece maɓɓe wota ɓe feññin cuɗaari maɓɓe ɗin sina ɓe Allah woni e wolde fiimol leydi o aranon e maɓɓe moodibbooɓe maɓɓe ɓen ɗiɗaɓo on baaba maɓɓe en tataɓo on baaba moodi maɓɓe en nayaɓo on ɓiɓɓe maɓɓe worɓe ɓen njowaɓo on ɓiɓɓe moodi maɓɓe tawɓe yaade ɓiɓɓe siina maɓɓe en ma bandiraaɓe maɓɓe worɓe ɓen ma ɓiɓɓe bandiraaɓe maɓɓe worɓe ɓen ma ɓiɓɓe bandiraaɓe maɓɓe sonnaaɓe ɓe ko ɓeeɗo woni worɓe ɓe Allah subhanahu wa taala yamiri ko jeeya ɗum e ɓeygure maaɗa ka dambe maaɗa ɗiɗo no jeeya e nokkel ɗiɗi ka gorol maaɗa ka dewol maaɗa e ka esiraaɓe maaɗa ko ɓeeɗo tato baaba moodi ma ka esiraaɓe ma tawa baaba ma e baaba gooto ma gorko on e nene gooto ma sonnaajo o ɓen ɗon e ɓiɓɓe muɗum ko ɗi nokkel ɗo tati ka esiraaɓe maaɗa ka gorol maaɗa e ka dewol maaɗa ɓeeɗo allahu subhanahu wa taala newnanma yaayi feññinanɓe ko wiyete cuɗaari ɓen fof ɓe andi ko wiyete cuɗaari sonnaajo on kon inchallah cheikh ujo wonno feññinana e ɗum ɗon yeeso ga ma ɗum aw ma malakat aymanuhunna ma ɓen ɓe jeyiri ñaame maɓɓe ɗen ɗum woni worɓe jiyaaɓe maɓɓe ɓe tahiɗa mari maccuɗo ma ɗum le ɓen jokkayɓe worɓe goono toon tawɓe ɓe alaa ko wiyete irba ko faale sonnaajo yanata maɓɓe ma ɗum pay koye taw koye annda ko wiyete awra sonnaajo ɓe hewtaali kelle fuye ɓe haajaka ɓe annda kamɓe ko wiyete sonnaajo ɓaawɗo no Allah wi wota ɓe ndiɓɓir noon koyɗe maɓɓe ɗen fii yo annde on ko ɓe suuɗi ka nder belenji maɓɓe yo anndi no woodi sonnaaɓe arabe ɓen enen fulɓe ɓen en tawaaka e ɗum ɗo ɓe ƴetta ko waywa ceynoy ɓe waɗa ka koyɗe maɓɓe hara no waɗi ko sonkata ko waɗi cayan minen ko ɗo min wirata so tippi anana waɗa cayan Allah wi taɓe ndiɓɓu fiyo ɗum ɗon nano ɓaawɗo no noon o yamiri ɗo kala neɗɗo gomɗinɗo gorko e sonnaajo ɓayandi yamiro nen ko worɓe ɓen adorano ɗum waɗi si oni waawon arana on ko qul lil muminin ɗiɗaɓo mi wa qul lil muminati waawon ko atufu ko ɓeyditaɗo e hoore qul arana on oyni ɓaawɗum ɗo ni on tuuɓe o ruttoɗon on foppo moɗon kono yimɓe gomɗinɓe Allah subhanahu wa taala jaɓi nelaɗo ngal wonno jo on yurminte wa bayanu dalalatu hadihi al aya ala wujubi al hijabi ala al mar'ati an al rijali al ajanibi min wujuh oyni feññinande dalil
mo aya sappi on wondema no waɗɗi e sonnajo ka waɗa hijabu e worɓe janamɓe ɓe o suuɗoɓe worɓe tawɓe ko janamɓe makko ɗum no jeeya e geecce yani pecce feccere ndi inna allaha taala amara almu'minati bihifdi furujihinna wal amru bihifdi alfarji amrun bima yakunu wasilatun ilayh wala yartaba aqilun anna min wasailihi تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنتها والتلذذ بذلك وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وني الله سبحانه وتعالى جبل أرانغال إدي ويني رباينو نجادن من وجوهين فتش أرانغال e majji Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri sonnaɓe gomɗinɓe ɓe yoɓe reeno awraji maɓɓe ɗi wo yamirgol reenugol awra o ko yamirore tawde hino wona sabu yottagol e awra o sikke o ala noon maɗum neɗɗo marɗo hakkil sikke o natta e makko wondema hino jeeya ko waɗata ha goɗɗo jiñana sonnajo wa feññingol yeeso makko ngol kono waɗi si oyni no jeeya jooma hakkil ko gollitirta wondema kanko omo andi wondema no jeeya e ko waɗata ha neɗɗo jiñana sonnaajo ko so yi yeeso ngon ko ɗum waɗi si sonnaajo no yamira suuɗugo yeeso muɗum on sabu feññingol yeeso makko ngol no wona sababe e ndaarugol e makko kanko sonnaajo on e taskagol nari makko ki e dakimitorgol ngol ndaarugol hikkintina ɗo hon ɗum ko waɗata sababu e wona landagol e mbayɗa laaɓa allahu akbar o dariɗa jiyo daari forme makko subhanallah oɗo ko malaika ni ko honɗum ni ko danejo ko ɓalejo ɓe mba o no foti forme haara wubbaki tan kontanamo jongo jarama joyi tan ala toon kono wiyetera min ko kaarijo mi wiyete pay fen ɗo ari hari aranum ɓawɗo ko noon noon joni noon téléphone ji ɗin ari ko noon téléphone ma on ɗum ɗon feƴƴi ɗon ene yiɗa mari Facebook ene yiɗa mari email adresse ɗiɗo fof naatiɓe kon noon ko ɗoni ɗo wabittani ilal wusuli wal ittisali ɗiɗo fof naati joni Facebook téléphone number e email adresse ɗiɗo fof muɗum hara moɓɓe no jooɗi toon foti anda woni o fil hadith ina makuɗelan sallah sallam al aynani tasniyani wa zinahuma annadr ayi sonnajo so suuɗaki tun o wonay sabu gorko jeenamo ko ɗum woni ɗum gite ɗen no jeena noppi ɗin hino jeena juuɗe ɗen hino jeena hunduko kon hino jeena koyɗe ɗen hino jeena ɓernde nden hino weltora ɗum farji on goonginama salo ko ɗum nelaɗo maki ɓenni gitte ɗen ɗe jeenayi jeeno majji on ko annadre ko ndaargol ngol en andi ko ɗo woni laawol fi yottagol ngol ko so ndaari o jiwo ma o sonnajo oɗo welimo awa o jiwo ɗo welilan subhanallah gitte ɗen ndaari o yilto ndaara enen andi ndaargol aranum ngol islam ne jaɓi ɗum ɗon ko ɗiɗa mum ɗum woni ko islamu harmini al awwalu laka wa thani alayka joni so ndaari o yiltitiki o ndaari ha hakkil makko kin jiñe ɗum ɗon gite ɗen woni jeenuɗe hikkito ɗum on ɗon hunduko kon jeeno makko on andi gite ɗen kanje ɗe jeeni sabu ɗe ndaari tike ha hakkil kin ƴetti hande kadi hunduko kon hikkito ɗon e jarama jiwo nana toon ɗay jam min ko kaari mi wiyete an kadi noon wa kadi ɗay nana toon ɗay jam no fijira kakoye maalek koye feƴƴa ɗon jiɗɗo hunduko kon jeeni ko honɗum wattato ɗon ko juɓɓe o fonta sani juɓɓen kadi jeeni honɗum hikkitoto ɗon almam o yiɗa ene mbiɗa wawi yaade fotte no kaari yimɓe haalda ɗum ɗon koɗɗen kadi jeena sabu immugol ka o iwi ɗon e yewgol ka goto kala maɓɓe iwrugo ka iwri eyaɓe fotta kaɓe haalde ɗon ɗon kadi koɗɗe kanji kadi jeeni nelaɗo maki wal qalbu yahwi ilay ɓernde nden hino jiña e ɗum ɗo
كويما هاولاني أفني أولي أفنتي وهندنا ويهي والقلب يحوي إلى بين الجين النفو عندك هندك باترون غوتم كل عندك سيكون دون جمي قول لنا بندن دمني سيكون سلكة قول لبندن دي الدامة والفرج يصدقه أو يكذبه فرج أنقون انت عندك ما سنة عندك كونه هدي وانا دي قنقل ما سلقل طول لنا تايونتي هاري كدوا دو وي وصلنا جون سوسود عليه سمكم هاري كو اوبن دو كدوا دو الفرج يصدق ذلك أو يكذبه فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأمورا به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد وستويلاتك سورغو يسونغون كو جيادون ko hewtinta e renugol awra on tigiyom haray oɗo woni ko yamiraɗo e waɗugol suudugol yeeso ngol sabu honnu laawi hewtinayɗi ɗin e ɗum ɗo hino no woodani ɗum ñaawoje e ɓooreji ɗum ɗo woni waji ara non yeeso ara non yeeso ɗiɗo ko mum ko qawluhu taala walyadribna biquburihinna ala juyubihin ko ɓe waɗu tiggaje maɓɓe ɗen hoore maɓɓe فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدقة وكوية خمار كو صنع جون سودور تدون هور مولون دين دون o suudora ɗum hoore makko wono o suudirta ɗum ko wiyete ɗo mi hottoto o haɗa ɗo mi meeɗa yiide ngal ƴiyal ɗo inchallah haray komi yejjitinowode ka fuɗɗode an karama koɓɓe miɗo jeejiraɓe fi Allah nelaɗo yoɓe naati toon ɓe ƴetta karamɓe ɓe winda kami ronki firude toon fof ɓe naata ɓe firana yimɓe ɓen fi yo yimɓe ɓe faama komi faala yewtude ɓe ɗum ɗo mi jeejiriɓe ɗum ɗon fi Allah ɗiɗi on faljerani aron accide Allah e hoore an moƴƴintinode ɗo e ɗo aron accali noddoyomi kadi ɗuma mi nelonogoye sukaɓe inchallah onon karama koɓɓe woni e yaɓirde ɗum ɗo inchallah fi Allah nelaɗo ko darsu meɗen inchallah ko faala ɗen koye gonga hewta yimɓe ɓen ɗo ko suuɗirta gaɓɓude makko ɗen min ko ɗum ɗo mi hofti ko Allah ɓuri andude onon kala koɓe anduɓe ngal on harfu ɗon o inni kanko cheikh Usaymin fa ida kanat ma'muratan bi an tadriba bil khimar ala jaybiha kanat ma'muratan bi satri wajhiha imma لأنه من لازم ذلك أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى وستوي وصلنا جكو يميرادو وندما يوادو تيغار ماكونن كهوري بك ماكو هارايك وننون ويميراما سودو يسانغو من go ɗum ko jeeyaɗon e ko waɗɗintamo ka eɓɓore sabu si waɗɗinimo suudugol baali nen e ɓerde nen haray ɗum ɗon woni ko waɗɗinimo suudugol yeeso ngon haray ko ɗum ɓuri woni ko haani sabu gooto o yewta en jooni goɗɗum ngoo li annahu mawdi'ul jamal wal fitna sabu ngarkin kaka yeeso woni bone on kadi ko ɗon woni fa inna an-nas alladhina yatlubuna jamali as-sura la yas'aluna illa min 'ani al-wajhi fa idha kana jamilan lam yanzuru ila ma siwa nadran za ammiya si tawi woni yimɓe ɓe ɓen tawɓe hino ɗaɓɓita ŋariji photoji labaɗi ɓe landotako sina yeeso ngo ko yeeso ngo tuwoni koɓe ɗaɗɗita si tawi yi yeeso ngo hingo laba ɓe ala darde hande kay dargo teppe no lappi ɓay ɗum no wode yimɓe ɓe ta sonnajo mo laba moƴƴamode tigi tigi on a sikka hara ko kanko moƴƴini hoore makko foti e moosa ɗen ŋarki sukkudu ɗum no juuti ko welata gorko kon forme on no foti ha ronki himo foti ha kono ha teppe ɗe no lappi ɗum ɗon fof hatta gorɓe ɓe darata teppe ɗe few noon say si ɓe yii tun o forme sonnajo o ino foti sukkudu no mooɓita accita bugitino a ɓaawo forme coñci labaani no ɓorna moose no foti yeeso no laba hande kadi ɓe ala naade teppe ɓe haccaka ko ɗum so wii wo ko ɗon ɗaɓɓitoɓe ngari ɗen kamɓe ko ɗon tuɓɓe ɓe ndaari
kambe ko ngarikin be ala rabbitude hande kadi ko hedditiɗo ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلبا وخبرا فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكمية تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه وي كانكو شيخ سامين يوم الله مابbe ko wadano ko dum wadi sitabi yimbe be wi he sonnajo ka jiwo kaare jono laba fi wi abatum maryama hino laba madu khadija hino laba ma kana inde ne be noddi faame taake don e ngol kombol wala ngo don sina yeso ngo ko yeso ngo wana wolede dun do feeñeni wonde ma yeso ngo bone on ngarikin ko maggo woni kada bugol e ko don kada ko humpitande si dum woni ko ni woni ko ni somori ko honno faamirte wonde ma o sharia Allah nyaawado honno dum yamirta suudu ko bernenen suuda danenen sharia on newina feññingol yeso ngo do ko alamatul istifham wadi ko landal e ajabo o wadi alamatul istifham question mark o wadi kadi hunde tawde no hawni joni joma hakkil o landama est ce que dum do hawnaari ma si tawi woni ma tiwiyama awa fatima no laba goddo ala mi gitade teppede o ala mi gitade bosere o ala mi gitade baawo o ala mi gitade derde ko yeso hakkil makko kin ma o fo makko ko yaata direct ko yeso ngo si tawi ko non woni ko honno wiete fatima no laba islam newidanamo yo suudu berne makko nen e daane makko nen islam newidanamo ga kitu yeso ngo joni ko ngari kin ko da ndewiyano himona ba hakkil yimbe be fof ko daayi ko don woni do o darniri o do toɓɓere ɗiɗaɓere ɗo landal toɓɓere tataɓere ni o wi inna allaha taala naha an ibda'i zinati mutlaqa illa ma dahara minha allah subhanahu wa ta'ala o yamiri yani afwan o hadi feññingol cuɗaare ndi ko alda wo e ya yiltito mutlaq ko hunde tawde ko haala darmaka sina konko feeñi e cuɗaare ndi o min haɗa iɗen anndi ko wiyete yeeso ko adi ko fotaw yeeso ngon e haala arabu yeeso ngon ko muzakkar wonango mo annas sawno ko yeeso ngon ɗo ko weyno illa ma dahara minhu sina ko feeñi kon e yeeso ngon joni noon yeeso ngon e hoore maggo wonango debbo sonnajo on himo wona sonnajo kono no woodi e goɗɗum e piiji makko ɗin e tagudi ko Allah waɗi e makko kon tawa ɗum ɗon wona na sonna noddete wona juuɗe ɗen e koyɗe ɗen e gite ɗen ma ɗum e noppi honno eno e yeeso ngo ɗiɗon noddetaake gorko ko ɗum wi yamiramo wona ko wi ɗon taw feññi sina kon ko suuɗi sina kon ko feeñi makko yani suɗaar ni wona wolede ɗo sina kon ko feeñi makko kanko sonnajo wa hiya allati la budda an tudhira ka dhahiri istiyab ko ɗum ɗon tawi feere o ala ko feeña wona honno conki ɗi o ɓornota ko ɗo ko ɓorni o ko ɓorni ɗo conki ɗi mben yeltita walidhalika qala illa ma dhahara minha ko ɗo si Allah wi sina kon ko feeñi e cuɗaare ni ولم يقل إلا ما أظهرنا منها سنا أو يعني كونكم بفنين تا أيضا شيخ جون بورتا فراندو كي هالا أنك فاما نوكي أري كانكو شيخ جون مفنين عندي وين سنا أو يعني كانكو الله سنا كو سنة من فنين تا إذا عندي كو كم بفنين تا يفهم كو كم بسولة تانغو سابو سبتيتي لينكم بوني كاي دون بسولينغو سبيتيكم بسالي واد دهاله دون بيالتينغو كونو سي الله وي أو يا الله ويالك سنا كونكو بفنينتا سنها مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أن الزينة
الثانية غير الزينة الأولى باودون الله يمرون دي بره فيه نون في تبفني شدارني تنا بمبه الله اتنتني تدو تندني وندما شداري دي تبرني دي توداك شداري أرانيردي فالزينة الأول أو فالزينة الأولى شداري أرانيردي هي الزينة لكل أحد ولا يمكن إخفاؤه أو إخفاؤها oni kudari aranini koni woni cudari tawndi ko ni feeñundi tawndi hindi feeñani kala neɗɗo goto wawatani suuɗude والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة onni cuɗaari ɗiɗaɓirindi ko nin cuuɗa waɗi cuɗaari suuɗiidi ndi'i ndin tawndi sonnajo hino labintinora hiɗen anndi ko wiyete sonnajo labintinore si sonnajo ɓornike ɗo compule wonande ɓen ɓe ɓornata ko jilbaboji o ñoyi compule um makko laɓakum o waɗi kunno ɓorno tawa siko huudere siko skayto waɗi woni ko wiyete menen onon français ɓe ɓen wiyeton sipon o waɗi ɗum noon o wattike paɗoye makko o peeñi hoore makko nde bogitike ɓaawo o waɗaali koɗi noppi o waɗaali ceeñol o waɗaali jawo o waɗaali kurunda ɓen ko yimɓe ɓe fof wiyata o sonnajo laani ɓorni kono ɓorni ko foti kono no manque ɓaawo waɗaali o waɗaali curaari yani ɗum ɓe mbawa no ɓolni ko ɗum ɓe wiyata ko raɓɓini kon ɓeyno hemo ɓolni ɓawi o waɗaali ko wiyete cuɗaari kon to ko fiidi cuɗaari ɗon cuɗaari suuɗini ɗi ko ndi ɗo wona woodede fimo ɗum oni noon si tawno laatino ndi cuɗaari ɗo ko ndi daganiiɗo kala woɗɗo ndi sellatno kala neɗɗo ka yiyani haray noon ɗum wawata no huuɓintinde e araniri ni e ittintingol ka ɗiɗaɓiri wona fa'ida anndaɗo ɗum ɗo woni toɓɓere tataɓere nden toɓɓere nayaɓere nden inna allaha taala yurakhisu bi ibda'i zinati lbatina littabi'ina غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدمة الذين لا شهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة الله سبحانه وتعالى كتبرنا يبره الله نو ودا رخصة كونو وني نوي نانغول فني نانغول تشرار ني سوري ني wonande ɓen yimɓe jokkoɓe ɓe tawɓe ɓe ala ko wiyete faale irba no wawi joni gorko mayraɗo boy no woodi woɓɓe ko worɓe ko kamɓe ɓe ko sattinani ɓe heɓata ko wiyete sahu ma no woodi worɓe juunuɓe ko haaji maɓɓe on ko ñaamgol yara jala min kamin janɗi ɗon la wonnino gooto e ɓen allah on lilan sifa on ɗon golle makko ɗe fof ko so o ñaami tuma nanɗamo jaliwo himo jala kankita kan o annda o haari fanni himo wayana himo deƴƴi so o ñaami ha o haari kanko tumoyade jooɗo to kala ko pitawum koko hulɓe ni o naata e makko ana emo jala nder ton ɗum no anndu himo haari fanni himo deƴƴande mo weela sifa oɗo sonnajo no yamira hollugol cuɗaare muɗum ndin e oɗo neɗɗo ɗo ko ɓeɗon woni gollooɓe ɓen tawɓe ɓe ala ko wiyete saw e pay kum fandu kum ko hewtaali kolle fiye walam yahtali ala awrati nisa o andal ko wiyete awra sonnajo fadalla hada ala murayn ɗum ɗo tinini piiji ɗiɗi arano ahaduhuma anna ibda'i zinati batina la yahillu li ahadi min al ajanibi illa li hadaini sinfain o fiyake arano wondema feññingol cuɗaari suuɗini ni sellanta daganaki hay e gooto na sellata ɗo ko daganaki la yahillu li ahadin daganaki hay e gooto immorde yimɓe janamɓe ɓen sina ɗe pecceɗo ɗiɗi worɓe juunuɓe ɓen e pay ko helli faaka koy الثاني أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ولا ريب
أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتن فيكون ستره واجبا لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال. toɓɓere ɗiɗaɓen ɗe ɗiɗa ɓundugu e koye piyo ɗo oyni ɗi noneji ɗo ɗiɗi wondema ella doguɗo on ñawore dogone nden e dow hulugol bone o e sonnajo on e yowugol ɓernde muɗum e o sonnajo sikke o ala wondema yeeso makko ngon ko ɗon moɓodiri kala ko wiyete ngari makko kin e kadi ko ɗon bone on woni ɗum ɗo woni suudugol yeeso makko ngon woni waɗɗi ɗum fihi wata o waɗe nambara tawaɗ mo maɗum nambara yimɓe tawɓe no mari ko wiyete irba kon worɓe tawɓe faale rewɓe no yana e muɗum. toɓɓere jowaɓere nden qawluhu taala wala yadribuna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna yani an tadriba aw yani la tadriba almar'atu برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجال. قال ويدون وتبن ديب كويد مابن فيو عند كونكو بسودي مودي شولار مابbe ko faanda don wonde sonnajo taw dibbu ko taw dibbir kogal makko fiyo ande konko suudi immorde e tayen makko min ko ni mi firita dum do e ko nandita dum don hunde tawde himo labintidora dum fi worbe be. فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من استثناء الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه توكد وديدو لندل علامة العجب دوكدي وديدو دون oni si sonna jo tawi ko haɗaɗo ndiɓɓirgol koyɗe makko ɗen ka hulugol fii taw waɗu fittina e hoore worɓe ɓe yaani taw waɗu bone e hoore worɓe ɓe fii sabu nanugol hito e konko o haɓɓi ka belenji makko e ko nanditata ɗum ɗo si tawi ɗum ɗo o haɗama ɗum ɗo ko honno jooma hakkel jaɓirta wondema feññigol yeeso ngon ala bone ɗo kadi waɗi landal fa ayyuhuma a'damu fitna joni ndiɓɓugol fiyo ko so haɗama ɗum ɗon e yeltingo yeeso ngon ko honjum kanji ɗo ɗiɗi ɓuri mawde bone an yasma arrajul khalkhalan yaqdamu imra'atan la yadri ma hiya wa ma jamaliha la yadri ashabatan hi am ajuz wa la yadri aswa'uha ahiya am aswa'u hiya أو أسواء هي أم حسنا أو حسناء أيهما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى الوجه سافر جميل ممتلئ شبابا وحسنا وجمالا وتجملا بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها. أني أنا ko honno e ɗiɗo ɗiɗi ɓuri mawde bone nde gorko on nanata ko sonnajo on ko haɓɓi e belenji makko ɗi so wari ɗum hino waɗa hito o anda o sonnajo ko labaɗo ni o anda o ko jiwoni ka ko yummirawo o anda o sonnajo ko kanuɗo ka sonnajo on ko labaɗo masala sonnajo on ko buumiɗo ɗum wona wolede fi mum ɗo oɗo ko buumiɗo wona haɗede ɗum ɗo wona mo buumaki on par ce que si o landiri o addori ni yewtereji ɗo o anda ko jiwoni ko yummirawo ko labaɗo ko kanuɗo oɗo andi ko suuɗiɗo ha moƴƴi kono kaw suuɗi ɗon himo aɗa ndiɓɓugol fii ko haɓɓuno e belenji makko ɗin tawaɗi hito ha gorko ganda sakko jiñanam joni noon gorko nani ɗum ɗo gorko yiiɗo nani ɗum ɗon ɗum andi ko debbo ni e yimɓe naatigiɓe nawnirɓe nawnare ɓe allah wi fi qulubi marad fazadahumullahu marada ina ɓernde maɓɓe nde nawnare naatganka ko saabu naatganka ko ngawno maɓɓe ha heewi ko ɗum waɗi so ɓe yiiya debbo tun ɓe heɓa faaleyi so tawi ɗum ɗo o nani ko beleji makko ni ko so keppito ɗum ɗo seƴƴa o heɓi ɗon sawji o jiñani oɗo kitan joni noon o anda ko jiwunni ko yummirawo ka ko gorko ɓorni ɗum ɗo
o annda ɗum ɗo ko labaɗani ko kanɗo o annda ɗum ɗo heɓani ɗum ɗon faale joni noon ɗum ɗo ɓuri mawnude ay oyno ayyuhuma a'damu fitna ko homboye ɗiɗo ɗi ɓuri bone kala ko nde o darata yeeso ngo hara yeeso ngon no itta ko suuɗa ko no laba kadi hino heewi tew kadi keccu yani mo waɗi makeup no faamiron mi annda kono wirta ɗum ko français moɗo sonnaji temɓe yaa ɗo maɓɓe no jooɗi golle maɓɓe ne spécial ko pooɗugol gaɓɓude ñumbungo mane ɗum heewe nde woni Dakar a wona ɗo ha wona yummiraama yaaɓe pooɗa gaɓɓude nde ɓe fonta guyni ɓe pika kadi hay eddini so mi yari ɓe pikayɗi ñimmoɗi daro o acce ko dina ne woore haade ɓe to himo wooli ñi woolay sabu sen suuɗi en anndata ko faalde wolde kon ɓe pika elɗi ɗin kanƴi kadi daro ɓe pooɗita gaɓɓude ɗin ɓe fonto ɓe ƴetta ko wujete kon ɓe wuja ɗum ɗo haa nande e ɓanndu makko ɗum tawa haa ɗum no laba ɓe ƴetta ɓe waɗa no sonnaɓe laɓintinanta ɗum waɗa kale waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo haa ɗum laɓe jooni noon oɗo ari hino heewiri ni no laɓirani hino feŋŋiniri ni hoore muɗum est ce que na ɗum ɗo woni ko pooɗata bone on nodda haa hewta e makko ndaarugol haa yana e o sonnaajo on fonta e juuɗe to ko ɗum witteɗaa ko on ɗum ko on woni numéro téléphone maɗa email adresse Facebook ɗum ɗo fof adda ɗin ɗo ko ɗiɗo woni hayno ko so ɗo waɗe waɗa kadi alamatul istifham inna kullu insanin lahu irba fi nnisa'i la ya'lamu ayyul fitnatayni a'dam wa haqqu bis-satr wal ikhfa woni kala neɗɗanke tawɗo himo mari ko wiyete faale gorko mi faale sonnaajo ɗum no nangamo wallahi la ya'lamu ko ɗum ɗo laamu ko wondore woni wallahi mo anndi ko hombo e boneji ɗin ɗo ɗiɗi ɓuri mawnude e ko honɗo e majji kadi ɓuri haani suuɗede e ko honɗo ɓuri haani e wirnede hara goɗɗo goo annden ɗum ɗo woni ko dalilu alaka qur'an a dalilu sani mi fuɗɗonde yewtere ɗo nam alah salam yoni ɗo miɗo faala juulude Allah jaɓe en joni inchallah salamu aleykum jama julɓe aray on nani ko sase maaki ko joni en yandi en jonnuɓe ɗon e 7 minutes ɓe juuloya tinna ɓe arta e joni inchallah aray ɗen habbiɓe ɗo ɓe arta e joni so Allah jaɓi salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا السلام عليكم جماعة وهاري كو andintingol en ɗo e hala jumaare be haray ko en anduto haray haɓɓake andintinede haray jumaare be o leer wowɗo mo naatuɗen ɗo hara naaten heɗoɗen bayanaji ɗin inchallah si bayana o lanni kadi kala faalaɗo landade haray mo wawi waɗude étoile 61 ko ɗum woni star 61 inchallah haray kadi e talataje ɗen ɗo min mari darse o radio ɗo kadi no naatirɗon ni ko noon naatirte fi suddiɓe ɓen ko ɗum e talata ɗo men e mari darse ɗo akdariyon e qur'ana inchallah e 21h30 leer honno pari inchallah hara e alarbaje ɗen kadi ɗo men mari darse ɗo husulu sala san ko ɗum woni matiw dine on donc haray ko 22h leer pari on inchallah hara usa abdallah woni men jannude ɗum ɗon e alarbaje ɗen matiw dine on haray e talataje ɗen ko 21h30 leer pari ɗum ɗon ko oustaz Mouhamadou Sali wonɓe Espagne ɓe on men jannude ɗum ɗon inchallah haray kala faalaɗo kadi e participude ɗum ɗon haray ko bienvenu ko welɗon kadi inchallah haray ɗon wawi men contactude andon ko honno guerdeten inchallah lan ɗon jaaɓe joni aɗa ɗen habbi oustasi ɓen ɗo ɓe make joni 7 minutes ɓe arta e joni inchallah lan ɗon jaaɓe mi wattude qur'ana ɗo kene ɗo eɓe naata assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh إذ نادى ربه نداء خفيا
نفسك سريا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيدون جام. الحمد لله. أوكي إن شاء الله دارنا يوكرن عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هاي كجوكي تقول يوتر ميرين كدليل إذا بون وندما الله سبحانه وتعالى وإني صنع ببه في تونكي مقبدي engadori aya ka Allah widon be hippu gite mabbe den e kaw hadi be don deppugol daldi dabon ka Allah widon bawa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal qawa'id minan nisa'i allati la yarjuna nikahan فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. صنع بتوبة كويتي قواعد كصنع بنايبه بتحكي جون كويتي نجوم ناي صنع يوم مرابه من كويتي كبولار ميدين بنتاو بتنجناك نجوم بده هنكاد وبكات فواكي بدو بإتتشونكي مبه tawa ko nunaɓe waɓɓe ko wiyete tabarruju sabu peññingo cuɗar maɓɓe ni wonande wondo e ɓawɗum no fof kadi noon oyni wo an yesta'fifna ko nde ɓe nefinoto hayɓe haa ɓe ittaali coñci maɓɓe ni ko ɗum ɓuri ɓe moƴƴude Allah ko nanowo ko annduɗo wajhu dalala noone dalil on ɗo min hadihi al-ayati al-karimati anna Allah ta'ala nafa al-junahu wa huwa al-ismu an al-qawa'id wa hunna al-awajiz allati la yarjuna nikahan li'adami raghbati ar-rijal bihinna likibri sinnihinna. Oyni Allah subhanahu wa ta'ala o aya ɗo ko waɗi tindinta ko wondema Allah subhanahu wa ta'ala on o riiwi bakkatu yani o itti bakkatu e hoore sonnaɓe nayeɓe ɓe ko wiyete qawa'id ko ɓe woni nayeɓe ɓe ɓen tawɓe hande kaɓe tañinaki jombede sabu worɓe ɓen jiñanaɓe sa fotti ɗo yummirano immora woyi immora e kara ƴetta minti tati si immo no immo no diwna no yaara kara han gorko ko faalaɓe gona ɓen ɗon hakkil makko yaata e muɗum sabu worɓe ɓen ha jakka ɓeɗo sabu towugol duuɓi maɓɓe ɗi Allah itti oyni nafa Allahu junahu an haula'i al-ajaiz Allah itti bakkatu e hoore ɓe nayeɓe ɗo fi wadi siyabihinna sabu ittugol maɗe e nder ittugol coñci maɓɓe ɗi bi shart Allah yakuna al-gharadu min dhalika at-tabarruj bizina ko tawa fandare ndege ɗum ɗon wona sabu ko wiyete tabarruj yaltingol cuɗari muɗum ndi ko labintinonata hol. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عارية دون دو فانداكا فيو إتلون دو وانما كو يوانو دو هاندكا كو ويرتي دو وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحو مما لا يستر ما يدر غالبا هنا تاونده كو بيتي تيونتي تاودي كو سودرت دون دون كو ويتي درع كو كلا tigi tigi ko ilay ko nabi ilay ko daanine nattiley coñciɓe bonotaɓe gana ɓe ƴetta tiggaaje ɓe dewta no woni sonnaɓe dewtaɓe tiggaaje e ko waytata ɗum ɗon ko suuɗa hunde tawno no suuɗa ko feeñi ko ɗuuɗi kon wona yeeso ngon e newe ɗen e coñci tawɗi no janta hino ɗiɗo hiɓe newinana ɗum ɗon li haadi l azais fi waɗe ittugol ɗum ɗo هي الثياب السابقة تكون كونتي يبتي بهرم ياجي نيبتي التي تستر جميع البدن تودي نسود الدندان البلد وتخصيص الحكم هنا نياو نلون هنا هرتنا بهؤلاء العجائز ده يمبنا يبدو دليل على أن الصواب واللاتي يرجون النكاح يخالفونهن كوني تيجي تيجي ko woni sawabon kon ɓen sonnaɓe anduɓe no ko fewndiɓe ka jombete yiwɗo wo jiñayi ɓeɗo hiɓe serte ɓeeɗa ka ñawro fil hukme o ñaworo walaw kana al hukmu shamila li jami'i aw lil jami'i fi jawaz wad'i thiyabi
وليس درع ونحو ولبس درع ونحوه لم يكن للتخصيص القواعد فائدة woni tawno ɗum ɗo nde ñawore ɗo no huuɓiti dendangal kamɓe sonnaɓen e ittugo coñci maɓɓe ɗin e ɓornagol kala ko ɓe no ɓe faala ɓornode waɗugo wanare e ko nani tade ɗum ɗon harayno nafoore alana e nde hertinande ɗo woko e yimɓe tawɓe ko nayeɓe ɓen wa min qawlihi taala gayru mutabarrijatin bi zina no jaa yewtere Allah subhanahu wa ta'ala nden ka wi ɗon haranaɓe feññiɓe cuɗamdi dalilun akhar ko dalil goo kadi ala wujubi alhijabi ala shabba allati tarju nikah ɗum ɗo woni holli ɗum ɗo ko dalil waɗɗinɗo waɗugol hijab on e dow jiwo curbajo on tawɗo hino tañƴini jombede li anna alghaliba alayha ida kashafat wajhiha annaha turidu التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك وإني سبون كبري أندي دكون كبري جالي دكون وإنما سيسونا جون فنينية سمودون ووني تبرج وإتي كو تيغار ما كوني يعني عندك كدي وادي كو تيكاونتون ويالتني كدي كو لابينتينور كو فو وفنيني لما كوكين وغبه بن ييمو ɓe wona hannde kadi mantugol ɓe mo e awawji hono lawa e ko nanditata ɗum ɗo woni dalil e ɗiɗamon ka qur'an الدليل الثالث قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أودوكو سورة الأحزاب آية 55 ko dalil tadi din ka Qur'an e ngay ni didi na tan Allah wi ko ayu annabijo yeto sonnabe maada ben ngena yo to de ay jippoto to ndo say nelaado ko fandol be mari son ngena yo ngande fo mun ko sappo e go nelaado njombi dido feccini fewndo mabbe be feccini bakki ngena yo do wadi so ari jamu o nali zawjika ko wi sonnaɓe maɗa ɓen ɗo ko holli ko ɓuri ɗiɗo wona wolede fe mum wa banatika e ɓiɓɓe maɗa sonnaɓe ɓen ɓiɓɓe ma rewɓe ɓen wa nisa'il mu'minin e ɓeyguli worɓe gonɗiɓe ɓe o nal wa nisa'il mu'minati ɗo ko ɗo worɓe tawɓe ɓeyguli mude yamira ko ɓe waɗata kon ka ɓeygude maɓɓe wona noon Allah watti worɓe gonɗiɓe ɓen o takkidirɓe e nelaɗon wawul ko wawul attude wa nisa'il mu'minin e worɓe gonɗinɓe ɓen kadi ɓe nguli maɓɓe ɗin kamɓe kadi yeesoɓe hon ɗum yodinin alayhina min jalabibin waɗi hoore maɓɓe jiɗi ko ɗum ɗo ɓurata ɓattinde nde ɓe sennidire e tawɓe wona julɓe ɓen hara ɓe lorraka Allah laatiki ko yaafotoɗo wonande ɓe waɗuno ɓornonoɓe no faadira noon fopp ko adiɓe andude ɗum ɗo rahiman yurmeteɗo ɓe so tawi ɓaawo ɓe nande ɗum ɗo ɓe ƴetti coñcini ɓe ɓornike ko yaafotoɓe ko ɓe saljino kon adi ɓe anndude ko yurmeteɗo ɓe si ɓe ɓornike ɓe gollitiri hannde kadi ɓaawo ɓe anndi قال ابن عباس رضي الله عنه أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ويبدين عينا واحدة إنما بخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نذر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العينين أو لكشف العين والجلابيب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباء عبد الله بن عباس قال جانغو ناندي فيودو كودو ويتي حبر الأمة مفتنا لا بن فوب كودو بودي اندي تفسير القرآن كوني لا فك انت كمودو بي سابوي تاتي ko kanko tawnon kanko nelaɗo kadi ko ɓe ɓi baba goto ko ɓiɗɗo baba maɓɓe mawɗo ma bappa maɓɓe Allah ɓuri annude kono ɓeyni ko bennelaɗo wonno wondiri haray ko ɓiɗɗo baba e maɓɓe mawɗo
Abdullah ibn Abbas oɗo nelaaɗo feƴƴinta ko mo duuɓi 13 nelaaɗo noon du'aninamo fii faamugol Qur'an Allah waɗanimo ɗum ɗon du'a nelaaɗo jaabi e makko o ɓuri andude mofteɗen fof Qur'an tafsir Qur'an oɗo wi Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɓe nguuli worɓe gonniɓe ɓe ayi ka winoɗa woni sahel nin so tawi woni heɓino karmakoɓe no ɓe wino ene ndeñande ni karmakoɓe maɓɓe ɓen yettike ɓe ɓe gacca en tuggay koye yimɓe men ɓen tuggete ngala yaade e janamɓe ko enen karmakoɓe on ɓe jangginde ɓen woni sapponirde ha jaɓe gonga on si tawi woni karmakoje meɗen jaɓi wiwgol wondema wo bumagol ko tahsisun ɗum ɗon ko hertinana ɗum fi e nelaɗo on tun haray an Abdullah ibn Abbas on yeddoniri mi andana o naniɗo kommoye mon ɓuri famde Qur'an haray oɗo aya kanko Abdullah ibn Abbas ko firimo subhanahu wa ta'ala yamiri ɓey nguuli worɓe gonɗinɓe ɓen siɓe yaltude ka cuuɗi maɓɓe hara mapunde haaji heɓiɓe kaɓe yahata ka yaasi koɓe suuɗata geece maɓɓe ɗen immorde ka sengo koye maɓɓe ɓe suuɗira ɗum jilbaabu ɓe feññina yiitere wootere fii honnu fii ɓe yiwi laawol ngol oni noon firugol sahabiyankojo gooto sahabiyankojo gooto mo yimɓe ɓe fof anndi oɗo ko wondu wuurude ɗo ene laaɗo woni firo on ɗon gooto ɗum ko dalil woni wuren woɓɓe jooma gande ɓe ɓe wii de ñaawore ɗo wuren ko ene laaɗon tigi nde ƴetta woɓɓe feññina yiitere wootere ɗum ɗon kadi ko newinana ko fii sabu lorra on e haaji nodduɗo e ɗum ɗon fii yiwgol laawol yeeso makko nde mo yaata ɗon si tawi woni coccii o fewno ko fewɗinen ɗo enen fewn ɗo tay coñcino woodi ko ɓe waɗata tiggare taw ara ɓe buuma yeeso ngon hatta haara ɓe reeni yeeso maɓɓe si kono woni ha yaltiɓe yitere ɗon sellanaɓe woy noon ko wiyete wal jalabibu ko wiyete jilbabu huwa rida ɗum woni tiggare waɗetene ka sengo dow himar ko tikkawol ngol ko ɗum ɗo woni ko ƴettete ma ɗum be manzilatel aba hino woni toon kadi wonno sawduɓe mewe ko wiyete aba ɗum ɗon ko ƴettete ɗum ka hoore si tawi a ala on aba ɗon a ƴettay on ɗon tiggare dewtane ka hoore yuppita yaara ley ko ya ƴetta dow jippo yaaro e ley ko ɗum wiyetel jilbabu ɗum ɗo woni ko Abdullah ibn Abbas yewti Ummu Salama oɗo ko sonnajo nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam oɗo ko goto e karamakoɓe molanaɓe wuren ko oɗo jangini sonnajo wonɗo yumma wiyeteɗo yumma Hasanul Basri kaka Ummu Salama wonno ko gollo maɓɓe nu kanko kadi Ummu Salama woni karamakoje kamɓe sonnaɓe joni Ummu Salama o wi radiyallahu anha lamma nazalat hadhihi al-aya kharaja nisa'u al-ansar ka'anna ala ru'usihinna al-ghirban min as-sakinah wa 'alayhim aksiyah sawda jalbatnaha وقد ذكر أبو عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق. أم سلمة رضي الله عنها على ذكر من الدين وكلام كوين يقول دين هاتتي ولتقول إن شاء الله. Ummu Salama yurmende Allah ne makko wiide ko sonnaɓe nelaaɗo go sallallahu alayhi wa sallam nde o aya o maaki kanko Ummu Salama wonde o aya ɗo jippino ɗum woni ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin nde oɗo jippino sonnaɓe ansariyankoɓe ɗum ko wonnoɓe takamɓe ɓen ko Madina ɓe yalti a sikkano hoore koye maɓɓe ɗen colli min ko ɗum ɗo mi firata ɗum ɗo hakken ko ɓe deeƴi ɗino hoore maɓɓe ɗunci ɓaleeji hiɓe ɓorni ɗum ɗon onni Abu Ubayda al-Salmani e ɗimmoɓe makko ɓe fillike wondema sonnaɓe ɓe moodi muɗum gonɗinɓe ɓen ɓe laatino hiɓe ɓannayno hoore koye maɓɓe ɗen jilbabuji ɗi ɗo waɗa ɗum ka ɓe maɓɓe ha hara feeñaane fof immorde sina gite maɓɓe ɗe sabu yi'ugol laawol ngol kaɓe woni rewde ɗon koni ɓeɗo oɗo ɗiɗo hadisaji ɗo ɗiɗi wonɗen raɓɓintinade ɗo inchallah ko ɗo kadi yewtere lanni a dalilornaɓe ko ɗo daroyteɗen hannde yettaɗi ɗo toɓɓe sappo ɗen fof
ay Qur'ana to ne hadudan inshallah ka kala widon la junaha alayhinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abna'i ikhwanihinna wala abna'i akhawatihinna wala nisaihinna aw aymanuhunna wattaqina Allah inna Allah kana 'ala kulli shay'in shahid ka kala wido bakatu fawaki sonna be e babirabe mabbe be wana ɓiɓɓe maɓɓe worɓe ɓen wona bandiraɓe maɓɓe worɓe ɓen wona ɓiɓɓe bandiraɓe maɓɓe worɓe ɓen wona ɓiɓɓe bandiraɓe maɓɓe rewɓe ɓen wona rewɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓen wona ɓemɓe ɓe jeyri ñaame maɓɓe ɗen ɓen ɗo bakkat fawakki ɓe kaɓe feññina culaari ndin wonande ɓeeɗo allah e watti ɗum wattaqina Allah sonnaɓe hule Allah Allah wi ɗum ɗo taw son jaɓi hulgol Allah aray towne juuɗe ko ombo towni jaɓi oɗo Allah wi sonnaɓe wattaqina Allah kala jaɓuɗo ɗum ɗo hulgol Allah ngol ara yo towno jongo inchallah Allah yiimo Allah wi inna Allah kana ala kulli shay'in shahida Allah pellet kala piiji ɗin ko seede si a towni jongo ma ngon e hulgol Allah ngol Allah ko seede emo reynuma sa townali Allah ko seede emo reynuma a townali haray kon waɗi towna sa towni taw sa jaɓay awɗo ko a 55 suratul ahzab ɗaɗɗitoye ɗon ابن كثير وي يرمي الله ونمكه لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية أو إلى آخر الآية ابن كثير oɗo ko kanko je fof kala jango qur'ana tafsir qur'ana nande fima ko so wala ma lande take ko homboni oɗo onde Allah yamirno sonnaɓe ɓen waɗugol jilbabu e worɓe janamɓe ɓe o feññini wondema ɓe ɓattodiraɓe ɗo waɗɗaki sonnajo on kaw sewɗo e ɓen ɗon kadi wono Allah ittitiniri ɓe ɗon e suratu nur ka Allah wi ɗon bakkat fawaki ɓe e kaɓe feññinanta cuɗaar maɓɓe ni ɓeɓe sifimuɗum ɗo fuɗɗode jongal lengo watti baba makko ha ayeji ɗellanne ɗon jangguino de basu adillata min karim oyi ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni dalillaji nayyi ƴettade nder qur'anare nden to fiidu wujubi ihtijabil mar'a taw ɗum hino waɗi fa'ida fi waɗɗago sonna jonka waɗata hijabu anir rijali l ajanibi e gaay worɓe janamɓe ɓe والآية الأولى تتضمنت الدلالة على ذلك آية أرنو إما مو بنري إن دليل الله جدًا فوق أتوقع إنه فوق على 5 أوجه جيت جوي هريكو دليل الله جي يتاري إنك قرآن وني كلاني على يدور يونو دليل الله جي جيغو وينو دليل الله جي سابو ويودي سنة جون pornagol كونكي مكوري إلى كهوري هاكت ka kibatum ɗum woni koyngal ngawne wonde fi mum na kibatum jungo ngon nde gandi kibatoy koy ɗiɗoy kibatum ma ɗon kun ka koyngal e kibatum kun ka jungo yani teppere ne wone wolde fo ila ka hawre nabi ka teppere ɗiɗo ƴettuɗen ɗo no cheikh Usamin addira noon ko ɗeɗo ayoji nayyi ɗiɗo dalillaji nayyi o ƴettani hen ka qur'an dalillaji ɗi wiide ko ɗi sappo addi heddi dalillaji jeego jeeyade kama ko jeneraɗo sallallahu alaihi wa sallam aray si Allah wurni en o hokki en cellal e tabital e saaji aroyoji inchallahu en timmina ma woɓɓe go ara timmina ɓay en dañine kala koɓɓe ne jogii deftere nen haray koɓe e foppo menen ko hoore manen ko amɓe ni mais fof amen arɗo waɗi o na be inne be kaarije tun gaynito yewtere makko nden kala neɗɗo wawɗo gaynitade yewtere nden ara inchallah no newnana gaynitagol fii yo gonga on hewtu e julɓe ɓen aray enen faando nde meɗen nden ko julɓe ɓen yi'u gonga on ɓe wawa ƴettude gollitira tawi ko gonga o feeñi ko noon ɓe tawa ɓen ɓe Allah wi alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ɓen ɓe no heeɗi to konngol ngol ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude konngol ngol ɓe gollitira ɓe woɓɓe toro Allah yalla danduɓe o wowano ɓe homɓe heɗitotoɓe konngol ngol ɓe taa ɗum ɗo ko bone ni ɓe ƴetta ɗum ɗo ɓe buga jungo haaɗi taw ɓe faalaka gollitirde bone e merente hara inchallah miɗo tori Allah subahanahu wa taala yo Allah tawi hara ko fi Allah mi yewtiri onon kadi ko fi Allah heeɗi torɗo yo Allah tawi hara en hawroyde e sawab si tawi en faljiɗen toromo yo yaafan men haray kala fajira woni nder ga koye modde min e cheytane gonga yaltude hokko Allah
longini on tigi haray ko ɗum waɗi yewtuɗen ma ɓe kala mo koɓɓe ɗe jeeyoɓe fi Allah yoɓe naatu ɓe moƴƴintina faljereji ɗin ɓe heeɗi ɗuuɗi nder toon inchallah hara mi halfini on Allah ko ɗo woni raɓɓindinade hannde inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh